Assalomu alaykum. Amansızlarбы мекендештер. Sizlerge бұл чыгарышыбызда Мөмө Жемиштердин балаларын билип беребиз иншалла. 2021 жыл 21 июнь. Класс комментарий калтырып кетиңиздер. Моол Ноокаттын центри. Баштадык. Бисмилла. Өрүк 80 сом, алма, баг алма 70 сом гана. Кас 20 сомдон дейт. Ya qo'ygan somdan kan? 10. Qo'ygan 60 som. Kaçıdan gelecek? 50 so'mdan, ha? Kilogram. 5 kilo 6 kilo berem. Ana 40 so'mdan ham var. 100 so'mga 6 kilo Bu 40 so'mdan 100 so'mga 6 kilogram deydi. Tarif qancha ekan bizlar? 30 so'm kilogram. Kilogram 30 so'mdan, ha? Qayoqdaki? Bu dal magazinda mana. Shamolsa. Shamolsay, ha? Ноокатта бүгүн санден. Дарбазалар жабык. Ноокат санден. Ноокат санденге байланыштуу Pazar çetinden aylanıp ötөбүз. Bu Ноокаттын en главный дарбазасы, en başlıklısı sanden darbazalar жабык. Assalamu alaikum. Qancha ekan? Tavuz. 80 so'm. 80 so'mdan, ha? Az, mana.